Samo da pripaze, samo da pripaze. Viš crnoga puta, gleda, uskraj. Priteće se live. Dobre, ajde, opet se to malo napojilo. Pola sata, točno. Pazi, kontakt. Lazo 6, pripazite na kormilo! Pripazite na kormilo! Kormilo! Šesti crni put. Koji je ovo broj? Crni put. Ne, ali koji su ovo 2, 4, 5 bijeli, ovi bijeli? Pazi, kontakt. Kontakt. Evo da ovo vidiš. Dobro, ne mogu toliko gledati, ja. Neće me ni čutno ovoga puta, kako je to. Pa vojci su moć, ne ja to šta. Evo crni put, četvrti je vada. Je li ovo taj crni put? Je. Ovo je crni put, vidiš, peti. Četvrti.